Mày dành đi luôn. Jani Subado diajang ida sasunan ida yang tari matur-maturnya lu. Aing ratu sasunan iki sisian paluwe ratu sampun sami nampak tangki ratu urusan mawacana ini aing titiang kopi nawo sisian memene pentes ya matur aing sayu hati kabinawo ipun ben pentes saja nipun ngomong niki kewalo bedo sisian memene jani kelawan dipidan aing sapunapi sisione mangken sapunapi anu bidan sapunapi ya ratu yen muni purwa anyung sang romo nyapu jagat ikanang romo ikanang sisio bersama sane dumun sami sisio nyapu jagat dikoboknya ratu mangke bersama sisio mekejang mulai bondeng sisio niki nak sisio modern niki ratu sampun mengikuti zaman mangkin ngajang lihat kan sampun online kami entar uji ape kan ampun ilmu haji calon arang ilmu wentan sampun iko lewat ape apa nipun aja nak modern mangkin sisio ilmu pengiwo dadi pelajar lewat ape sayu hati anopat ya ipun sampun pelajena Dunen ngejar tahap ilmu awal kedek ngakak benar luar satu orang sisa bersama ralung lendi goyang waksit semawi sedana bebek kena kanan kanan terkalih makin nah aden mau ajak kejang leno lendi mai so wedano jani melang beng-bengan kuping lo mata datu mapan sadinani mati dino mau tamu dua ning jani dino mau tamu dino ayu kita sampun anda markanang matian yang setelah kanu mayu
di tengahin setro Gandomanyu. Lah mangke serius makai puntu pipraya paweh ajar-ajar kelawan kita. Nah hidup sasuonan janti kami cayang lo gagalaran aji pengiwon itu. Lama kana kasidan begitu Banglara kanang pangiwo sakti kunang aji dan berberawa. Nah pangidang pangbiso lo ngelaran aji tantro berawo. Lah mangki pada peparang angarang sukunang berawi angarang sukunang bujari kita bersama. Nah jadi barang-barang lo ngerangsupkan sahananing aja-ajahan idone. Bang kadiang para narap enak padu matur kita bersama. Men ken lo ngiringin apa sing matur lo? Inggih sami nuhun pati. Apa adus wejeng kayong napa wisara akeneng. Ainge ratu sasunan napi sana mangken karyanipun wenten. Luar maka sabdan silmaka guluntu pada pepadang pada mangrehan pada pepadang ngelarakan ikanang bucari pada pepadang ngelarakan ikanang bucari. Nah jadi lo pangiringan di sasunan ngelaran tantro berawi itu nyen lo. Pada alila marikanan Telonging setra ganda mayu marikanang pengaskaran marikanang setra pemajangan. Nah pang meliang-liang lo dini di setro babajangan setro gando mayu ne. Padu matur harap tanarap padu matur gitu. Men ken lo ngiringan apa sing? Singgih adalah ngiring. Nana sisyo bersama. Ainge wanta sairing ipun maka sami sisian palunge ratu. Lilo itu asma ketuantu agil Ledang kayun di sasunan lo. Nah lautan dab-daban dewek lo ha. Uri kewateking sisi bersama.
becari. Ia terpui praya melumujung makanan jagat kediri diraja. Nah disupane nyai lagi. Kamu kejabat kediri. Belum aku dengan jagat kediri diraja. Lama kono teman babu yang keluar manis Uang jagat kediri raja. Yang sekitar nyai dari kabulan keluaran. Badio sejono. Bangsa bocor nyai Malaya. Waduh, simang putri. Kalau yang terkaman waktu sisi. Waduh, yang sangat umur. Simang, hanya kudungah.